Sembut mitrang ba kejalau ba perstentan song ha kesibar ula pentep ba ka jingdon ki bayo yote kunyang jingpang kalakio khadengut hadien ba ka report ko mi hinne ka sengi ka kedo ba iwei long kumi ilayo lang yaute kunyang jingpang menin ke samples ka bangi pha ban test lengba jong ka nekrims batru lengba jong ka barpita artli kini kijaka menin ngiyo praspa alai po pratli tenrei haduk menta ka sengi ka bangi la pha ya kini ki samples na ka banda ban test la kalong positif ne kalong negatif ni pha khandai spa alai phulai tli but nakini ki khandai spa alai phulai tli praspa arpuwaitli kilong negatif nangta khat artli nakini ki test kalong positif khatway aktif kamot iway idai balaklat no mo kamot khatway tli ya kabalong menta ngiyo ya ka positif kata kadai ka bangakwa ban yathu ha kaneka janmit na ka menta ka jingtip pajba jong kini jong ki pajba nong sok snong ke jela jong ni parok kawai te menmit abang yo ya kaneka result andal amit ba yo akan result ba iwe na kilong kami ikinthei iyo ya kaneka positif te ka basngot tunat ka bangakwa ban ong pi isyai ikhlain bat menta ine inong pang iladon hapo civil hospital na ka menta ka medical treatment bat ka bang sutrat ruban ong bakine baro khat wengut hadu menta kasngi kilong stable kia syat kia klain laingut kidon menta hapo hospital bat prangut kidon haka home quarantine kabaki judon baro sikata kata kade ka bang akwa ban pentip hakane ka por ba kini ki ba yo ikane ka positif kia syat kia klain bat ni kermen scam sa katu kane por katu ni ski lesi kin salong normal lani kin sayo ya kamet ka pura jong ka jingko jingkhia ha kamet ke jongki tenang ta susu ngakwa banyathu ba nakaliang jong ka health department hadin mangilayo ya kata ka positif ka case ya itai wei i longkme la sim ru ya ka test jong kitu ki wei bat ndei tang mangi sim ya ka test la pha ru bakin quarantine hala ijong ijaka hala ke jong ki ye ya ki bade ki primary contact lani ke belong direct contact bat kini bat ini inompang te kombang ong ipi ka kermen scam bakani ke jing kloi ke sarkar nakaliang joka health department ban sim yak action wood ban penbit ban penbiang na kermen scam ba uni uknyang jingpang unnom la ban separate hakine gisngi ibenai kita yo kiban dangwan ha jika jasong jakasa tung ini thuk non jing ha isa samau prem hoi isa samau prem lele non jing ha kabang nilayo kamin kaba ilong direct contact long kendai ngut kita ki primary contact bat mentang idangnya ya susu ya ki secondary contact tambah ya kita baru ladep sim ke sampel stang mengin yo ya ke report pi namar kemong pi kani balingin ye buri ten reis ngo bah map lem tanggawai pi namar kemong pi ka jur ratat ke nika stigmatization te ka balai mengi ya stress mentang idang ya ban ngi yai keren ya kani nak kapor nakaliang jong ka sarkar mdei tang nakaliang sarkar ngingi kerpang mentang nadu ki seng niam gi baper ki seng balang gi baper ki nong song ki rang bas nong nadu ki nong kit kam snong ki rang ba ki don burom ki seng balang gi baper tong ina wan lang kaju bangin apil kerpang bangim dei ban skutu bekla bangim dei ban stigmatize ya ki bayo ikan gi jingpang te kata ka bang akwa ban pensyai